Ngakhuluma nje ukuthi GBV ngempela ihlave esindezweni but abanye abantu nama department nama companies akuthathi serious. Okay. Lokho sefam dadewethu uvumela ukuthi igama lakhe singalisebenzisa silibize. Studio sino dadewethu uSiphindile Mahinjo. Siphindile kunjani? Sikubingelela sisi. Sanibonani, ngiyabingelela kakhulu, ngiyaphila mina empilweni, ngiyabingelela nabalaleli bokhozi. Mhlambe sekhuluma nawe zofumlelwe lokho zeFM naye simnikeze ithuba ukuthi akhulume. Ngabe nawe usuke wahlukumezeka ngokucansi emsebenzini noma ke uke ucelwe ke ucansi ngaphambi kokuthi ke uqashwe. Mhlambe ngifene nginxuse abantu abokuhliziyo zabo isheshe izwele nabangathanda ukuthi ingane zabo bayisuse radio njengamanje. Mhlambe bathi ukuthi kancane bese bebuya ke emveni kwemizuzu ethile. Njengalokho udaba lizoya luthi kuya ngokuya luqine. Dadewethu sitshele ususebenza isikhathi esingakanani kulesi sitolo? Uqale nini ukubona impawu zokuhlukumezeka kusona? Baba mina sengisebenze kule nkampani for 6 years. Ngikule nkampani. Ukuhlukumezeka kwami sekunesikhathi impela kwenzeka. Kodwa la qine khona kuqine last year. Last year July ngangicela itransfer kwinduna yami. Yathi yona okokuqala ngeke ikwazi ukunginika ngendlela esengimkantshubomvu ngakhona ngiyinyama. Ngathula ngambekezelela ngamphinda ngoNovember futhi ngamcela itransfer again. Into ayikhulumayo ke wathi angeke akwazi ukunginika itransfer, kunalokho kufanele ngimnike lento ayidingayo. Wakusho yes washo. Washo ayi okay kuona lo November kanti kuzoshaya isikhathi sokuthi ngiyoshaya iID. Nga-applyela iID ngayithola idate eyayibiza uNovember 19. Wanqaba ukunginika wathi mina ngiyadinga ukuthi angenzele ama-favor kodwa mina ngikwazi ukumenzela ifavor eyodwa ayicelayo. Lokho kwaba umthelelo ukuthi ngagcina ngayishayanga. Kumanje angeke ngikwazi ukuvota ngenxa leyo nto. Wayelokho eqhubeka ke act. Qale nje unyaka wasuka lapho endaweni yokusebenza sisebenza nje sikhona sibabasebenzi walokho engincoma. Engithinta ingalo siyasebenza njalo. Angithinta ingalo yabo nje ngibona ukuthi lento iyangikhubaza umoya ngoba mina ngiyalazi lokho udaba olingale. So ukungipotoza kwakhe phambi kwestaff sekungenza ngikakhululeki kakhulu. Isithini staff or babuka nje bengathi umdlalo? Kuyabuka phela ngithi siyasebenza kuyahleka isikhathi siyaqhubeka la kuyasetshenzwa. Yes. Mina engikufilayo ngaphakathi abakuboni. Ngithe ngihamba ngiyolithatha ama-train endaweni yokusebenza okuyilanga wangilandela khona kanti uzofike angifaka ulimi emlonyeni. I'm sorry ukusho lokho kodwa wenza nje into engekho right. Kwangikhuba kakhulu. Zalokho zenzeka ke igameko engasangikhulumisi ngoba indlela engamphusha ngayo enza lento ayizange zibe yinhle. Wangitreata ke kabuhlungu ngashonelwe ekhaya umalume ekhaya komalume. Mangishonelwa umalume ngeza kuyena ngazomcela ukuthi angiphe ifamily responsibility leave. Ngamcela ngesihle wanqaba ngoba usahamba emagameni ukuthi mina ngiyanqaba ukumnika ifavor kodwa mina ngidinga ama-favor. Okay kwenzeka izinto ezenzakalayo ngaze ngamdemanda i-annual leave. Wanginikeza i-annual leave ka 3 days okwakuyi Monday, Tuesday and Wednesday. Nge-Thursday ngo-Wednesday kwakungcwatshwa ekhaya. Nge-Thursday kwafanele ngireport emsebenzini. Ngabuya. Angizange ize ngimzilele nalo muntu wayengishonela ngenxa yakhe. Emveni kwalapho ukubuya kwami kwase kuwese ungangikhulumisi ngoba nanoma ngimbuza okuthile wayevela ngibuke nje engangiphenduli. Wangisebenzisa kangangoba every day wayengiwashisa i-fat trap kunalento egcina ukungcola kwi-department ekufanele iklinwe every day but leyanto noma ungayiklina ihlezi inuka futhi nama-chemicals leyanto leya ngayiklina ngaze ngagcina ngilimala ngisho nasezandleni. Okay. Ngalokho sefam ukuqhubeka sibamba ama-voice notes akho thumela ngawe ngabe ke usuke wahlukumezeka uhlukunyezwa ngokocansi emsebenzini noma udimandwa ufuna ucansi njalo ukuthi dadewethu nje isibonelo esicishe esifani lapho kwakho udaba lithe ukuhluka but kodwa uyabona ukuthi konke lokho kwenziwa ngoba ke enxa lesizathu lesi wagcina kwenze njani kwahamba lafika phi udaba lwakho na owathi umuntu ukuze ngiqashe lala nami khona umunye sowesibili ezengabe sikhuluma naye kodwa njengamanje inqolo lakhe asikakwazi ukungena kuyena ongowesibili walolo. Ngifuna ukubheka khona lapho isikhathi ke naxabana khona wamrecorda. Yeah. Let's figure out. Okay.
bese ngibona ngoba wayesitshela ukuthi vela kukho la somreporter khona exoxa nje edlangalelini athi yena walanda khona lwasho leya nkampani leya bamlanda la ekhona so nje abaphathi bezwa ngayo yes so noma ngantini emreporter ngeke kwenzeke lutho yes okuyizathu sokuthi vele lokho ayikusho uqinisile ngoba thina sivumelekile ukuthi singamqeba kwabangaphezulu indlela idlula kuyena kufanele kube uyena oreportela abaphathi bethu ngayicala ngifake kuyena yes icala fanele silifake kuyena bese yena iyadlulisa umrecorder wena into irecordile into ocabanga ukuthi inesiqi yabambeka yebo ibehavior nje yakhe nje kwenginakho ama records enginawo ayacacisa wasuspendwa Mrosa ngakavimbi wasuspendwa nginencwadi la notice of suspension yakho date 2 enyangeni kaMay siyovota nje when suspending eyahlangana ukufika bazalwane kuze ba 6 wathwavela wayovela esigcaweni lesi esiqondisa ukukwakho yebo la indaba but isuka la kwangena icall enkampanini ekhomba ukuthi ibehavior yakhe ayinhlanga towards abasebenzi sengasawena wedwa manje yes kungemina ngedwa so kwashaya isikhathi ukuthi kuzofika ubhuti wenhlotshana omunye wabaphathi benkampani wafika la was interview wathi asikhulumeni konke okwenzakalayo uma ngabe kunento engakuphathi kahle yenzakalayo une right ukuthi uyireport lento izoba confidential okuyila ngathola khona ithuba ngoba phela angikwazi ukufonela abaphathi ngathola ithuba ke ngaliveza lenkinga yami akumina ngedwa sonke istaff sakulesa sitolo sakwazi ukuthi sikhulume kodwa kubona bonke abantu abakhuluma ingazi noma ngizothi inhlanhla noma ibhadi kodwa kwaphuma ngami okay khona umunye owesibili ngeke singamusha igama befanele sikhulume naye yena ngokwazi kwakho naye wasuspend ukwesinye isitolo yena okwesinye isitolo okay isitolo esikole lo mayifika lo ongobunye ubuhlanga uthini uyasiza istory sakho noma naye uthenga sikabhuti ngokubona kwami uthenga sikabhuti base side labhuti yini izinto ezikwenza usho njalo okay ngibuziwe mina kungemina ngedwa siyistaff siba u13 ku department and sonke sasiveza ukukhala kwethu kodwa mina okwami ngedwa wangibuza ngakho ngamtshela ukuthi engikubhale ku statement kuyiqiniso and ngingakumela bathi besuka lapho bathi kufanele ngenze la detector test bangenzisa abangizange futhi banginiki notice ukuthi mhlambe kusasa uzokwenza la detector test ngatshelwa nje kuseni ukuthi fanele ukwenza la detector test ngayenza ekuyenzeni kwami bathi ama results wami abuyile athi mina nginamanga okuyisa ama results abazange bangikhombise babengifundela ngathi mangiwacela banqaba bathi ku against icompany law akukho against icompany law ukutshelwa manje ukuthi kumele wenze i-light anginalo ulwazi oluqwele ngalapho so kwahamba bangisuspend kwathiwa lo wayifikile lo muntu oyifikile owumphathi omkhulu wathi kumina kulama results wena umuntu onamanga wangitshela nje emehlweni wathi akasangithembi nginamanga inkampani ayisangithembi kodwa ngikhuluma ukuhlukumezeka kwami la kufanele ngabangilwela khona bangakwazi zenzeke izinto wathi njengamanje ngiyakususpend ngathi okay angangamlwisi wathi ngisanalo ithuba lokuthi mina ngishintshe istatement sami angizange ngize ngikwenze lokho kwangena umphathi wasesitolo lesi engisebenza kusona mangena umphathi wakuleso sitolo wathi sibanibani ngibonile ukuthi umnyaka kawuvule ngoba nami uzongi-accuse athi ngimqabulile angikholwa ukuthi yinto okwakufanele ayenze leyo kodwa yangihlukumeza ngazama ukuba strong yangihlukumeza kakhulu kusho ukuthi vele wena ulethwe kuleli icala vele usuvele wena vele sebenazo isibonelo ukuthi wena nje vele wena okufanele usuke la isitolo yebo uyazi mhlamba ke sibuyele kancane emuva khona la engisale khona uthe kwakufanele uyokushaya i-ID yebo ngoba awunayo namanje wena usukwazi ukuvota kusasa ngenxa yakhe
wawungakazi ube nayo inhlobonhlobo selokhu wazalwa noma yayilahlekile? Okay, i-ID benginayo. Okay. Ngeyimvula lezi ezinkulu yamosheka. Yamosheka. So ngase ngibona ukuthi ngcono ngiapplyele. Ngayiapplyela ngayithola idate yango November 19. Ngahamba ngamkhombisa ngisho iproof. Ngathi sengibhukile bengicela ukuthi ungiphe iday off yalolu suku. Ngikwazi ukuthi ngiyoshaya ID wanqapha. Wathi mina ngifuna ama favor kuyena kodwa yena mina nginqena nje ukunika ifavor eyodwa. Kukhona la